Ibihe byiza nshuti bakunze ibi biganiro byacu, kuri uyu munsi tubazaniye amakuru adasanzwe. Ni amakuru ari kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru agira ati umusore w'imyaka 60 cyangwa se umugabo w'imyaka 60 y'amavuko, Hakizimana Emmanuel yafashwe nyuma y'uko bigaragaye ko rwose ari we wihishe inyuma y'urupfu rw'umugabo bita Karasira, wari umaze iminsi mu bitaro bya hariya i Kigali. Yari agiye kuba yafungurwa ariko aza kugwa mu bitaro. Gereza yavuze ko uyu mugabo yazize kunywa imiti abaganga bamuhaye nabi, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko cyangwa se ndagira ngo mbabwire ko hafashwe umugabo wihishe inyuma y'uru rupfu rwa Karasira. Bamushinja yuko ashobora kuba yaramuhaye uburozi mbere y'uko yaragiye kuba yasohoka muri gereza akaba yasubira mu rugo, dore ko igihano cye yari amaze kuba yakirangiza muri gereza. Zari breaking news nari ngiye kubagezaho. Ni amakuru rwose leta y'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se na gereza imaze kuba yatangaza. Ni amakuru rwose y'impamo. Uyu mugabo rwose yamaze gufatwa, ubu tuvugana ari mu nzego z'ubuyobozi. Bivugwa ko ashobora kuba yakatirwa urwa burundu, agakatirwa urwo gupfa rwose, dore ko yari afite igitekerezo cyo kwica. Nubwo yabigezeho byarangiye uyu Karasira yitabye Imana. Ugire umunsi mwiza, nizere ko uri umunsi restaurant.